Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe ibijyanye no kubatwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'ingaruka zabyo aho dutuye. Turanareba uko muri leta ya Washington abakora mu nzu z'isomero babaye abambere mu gutera intambwe yo guhangana n'ingaruka zikoreshwa irengeje urugero ry'ibiyobyabwenge bwa fentanyl. Ikirenze kuri ibi, abashakashatsi batahuye ubwoko bukomeye bwa Virus M-Pox mu bantu banduye virusi itera SIDA. Nibyo tugarukaho muri iki kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Eugenia Mukankusi. Benshi ntabwo biyumvisha impamvu cyangwa ukuntu abantu bageraho bahinduka imbata z'ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri ukubatwa n'ibiyobyabwenge ni indwara ikomeye kandi kubireka buri gihe bisaba ikirenze intego nziza n'ubushake bukomeye. Raporo y'ibiro bya ONU bishinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge ku isi yo mu 2022 ivuga ko ikorwa ry'ikiyobyabwenge cya kokayine ryaciye agahigo ku bwiyongere mu 2020 n'ubwiyongere bwa 11% ugereranije n'uko byari bimeze mu mwaka wa 2019 aho ryageze ku matoni 1900. Muri bimwe mu bice by'isi bigaragara ko ishyirwaho ry'amategeko yemera ikoreshwa ry'urumogi ryongereye imikoreshereze yarwo buri munsi, cyane cyane ikoreshwa ry'urumogi rukomeye by'umwihariko mu rubyiruko. Muri Mozambique abantu bavuga ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryadindije kandi rigasenya imiryango ndetse rikaburizamo inzozi za benshi. Ikigo kizahura abo byagize imbata i Maputo kirimo kubafasha gutera intambwe za mbere bagana ku gukira. Inyuma y'irembo rikingishije urugi rworoheje rukoze mu ibati ku muhanda w'ibitaka mu murwa mukuru wa Mozambique Maputo, ubuzima burimo guhindurwa. Abantu barimo guhangana no kuvana ubuzima bwabo mu bubata bw'ibiyobyabwenge. Umugabo w'imyaka 29 ni umwe mu bantu umuryango uharanira kurwanya ibiyobyabwenge muri Afurika y'Epfo cyangwa Agadia mu mpine y'Icyongereza wahaye icumbi kandi ukaba urimo kumufasha. Ubu arimo guhabwa ubuvuzi ariko yasabye ko imyirondoro ye itatangazwa kubera kato gahabwa ababaswe n'ibiyobyabwenge. Conhecidas Roma aqui na cidade de Maputo. Até vende materiais, ensina, baraka, vulso. Natangiriye kunywa urumogi hano mu mujyi wa Maputo. Bararugurisha no mu buryo bwo kurudandaza. Bafite impapuro zabo zihariye bagurishamo urumogi. Byahindutse ibintu bisanzwe kandi bisa nkaho ari ikintu wabona ahantu hose. Yaje hano ameze nabi cyane kubera ko yari yarifungiranye mu cyumba, yatumye hari uwinjira muri icyo cyumba bwo twajyaga kumuzana. Ele entrou já na fase muito crítica. Yajyaga gisukura, ntiyamesaga imyambaro, yewe ntiyabaga anifuza kwiyuhagira, yabaga yishakira gusa kunywa urumogi. Abita ku babaswe n'ibiyobyabwenge mu muryango Agadia bavuga ko abantu babaswe n'ibiyobyabwenge baba bafite byinshi bahuriyeho kandi bagera muri iki kigo baramaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane rwo kugengwa nabyo. Ibi ari nabyo byabaye kuri uyu urimo kubikiruka. Para dormir eu tinha que fumar. Kugira ngo nsinzire nagombaga kubanza kunywaho, kubasha kubyuka ngo ngire ikindi nkora ndagombaga kurunywa. Nyuma yo kurunywa nibwo gusa numvaga mfite ubuzima, mbere yo kurunywa sinabashaga kugira ikindi nkora neza. Avuga ko yageze ahabi hashoboka mbere yo kwakirwa mu kigo cya Agadia kandi yafashe umwanzuro wo kurwanya ibiyobyabwenge. Narangije ndiba, nakoze ibintu byinshi bidafite umumaro. Rimwe na rimwe iyo nibutse ubwo buzima mpita numva ntameze neza kubera ko kitari ikintu cyiza. Umuryango Agadia watangiriye muri Afurika y'Epfo uza gufungura ibiro muri Mozambique mu myaka inishize. Ubuvuzi bwo kuzahura butangwa ku batangiye kugarura ubuzima buri mu buryo bw'imiti gakondo nka kapsule ndetse n'ubujyanama mu by'imitekerereze. Iki kigo kizahura kigasubiza mu buzima busanzwe abantu bagera kuri 80 mu mwaka. Kabone niyo nazahura umuntu umwe mu kwezi bameze nk'urokoye ubuzima bw'umuryango. Niyumva nk'urokoye ubuzima bw'igihugu, niyumva nk'urokoye ubuzima bw'umuryango mugari w'abantu kandi ibyo biranezeza cyane. Inzobere zivuga ko kuzahura no gusubiza mu buzima ababaswe n'ibiyobyabwenge bikenewe ku rwego rwo hejuru cyane kurenza urwego zo zishobora kubikoraho.
Peter Mwarukumbi Mjomba ni inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ukora mu kigo kizahura ababaswe n'ibiyobyabwenge i Mombasa muri Kenya cyiswe Rima Serene Medical Center. Arasobanura uburyo watahura ko umuntu yabaswe n'ibiyobyabwenge. There are certain behaviors that someone exhibits when they have an addiction. Hari imyitwarire umuntu agaragaza iyo yabaswe n'ibiyobyabwenge. Mbere na mbere, iyo umuntu agira isoni iyo arimo gukoresha ibiyobyabwenge, birashoboka ko aba yicira urubanza ku byo arimo gukoresha, ingano abikoreshaho, ndetse n'ubwoko bw'ibiyobyabwenge akoresha. Basa nk'abihaye akato. Niba hari inama y'umuryango, bo ntibazaza ngo bifatanye n'abandi muri iyo nama. Ntibaziyunga ku bavandimwe babo mu nama. Bahubwo usanga bihugiyeho. Ikindi kintu uzareberaho ababaswe n'ibiyobyabwenge ni ibyerekeranye no kwiyitaho n'isuku. Bakenshi usanga batiyitaho mu bijyanye n'isuku. Kandi hari ibindi bintu uzabona birimo nko gutangira gusubira inyuma mu ishuri kubera ko ibiyobyabwenge bigendana no guhindura imikorere y'intekerezo. Mu gihe wabaswe nabyo, ntuzabasha gutandukanya ibintu mu buryo buboneye. Ntuzabasha gufata ibyemezo biboneye ku kazi, ndetse yewe n'imibanire yawe n'abo mukorana izahinduka. Abagabo nibo bakunze kubatwa n'ibiyobyabwenge kurusha abagore, ariko abagore basa nkaho bihuta kuva mu cyiciro cyo gukoresha ibiyobyabwenge bagana mu kugengwa nabyo no kubatwa nabyo. Kandi abagore basa nkaho ari bakenshi bakunda kwivura bakoresheje ibintu bitemewe nko gukoresha nabi ibinini byandikirwa abarwayi. Ushobora kuba umuti nka fentanyl, kandi fentanyl irimo guhitana abantu benshi muri Amerika. Fentanyl ni imiti ikomeye mu by'ukuri, aho ikubye inshuro 100 mu bukana umuti wa morphine nawo ugabanya ububabare. Fentanyl ni umuti ukomeye mu by'ukuri, aho ukubye inshuro 100 mu bukana umuti wa morphine nawo ugabanya ububabare. Impfu zituruka ku ikoreshwa rirengeje urugero ry'ikiyobyabwenge cya fentanyl zatumye imiryango hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagurukira gushaka ibisubizo. Muri Leta ya Washington, abakozi b'amasomero mu buryo butari bwitezwe barimo gufata iya mbere mu guhangana n'iyi nkubiri ya vuba y'ingaruka z'iki kiyobyabwenge muri Amerika. Uyifata gutya gusa kubera ko ishobora kurekura umwuka, gusa binabaye ntabwo byangiza iyo iwurekuye. Gabi Fuentes arimo gusobanura ubumenyi bushya bwigishijwe abakozi ku isomero rye gutanga umuti w'ingoboka ushobora kuburizamo mu buryo bw'agateganyo ikoreshwa rirengeje urugero ry'ibiyobyabwenge bya opioid. Isomero rya Tacoma ubu rifite imashini itanga umuti wa naloxone ushobora kurokora ubuzima, rikanatanga ikawa ishyushye ku buntu ndetse n'ibipimo bya COVID. Twakoranye n'umushinga Tacoma Needle Exchange mu gushyiraho amasezerano mbere na mbere yari agamije kudufasha kwita ku bakiriya bacu bafite indwara zituruka mu gukoresha ibiyobyabwenge. Rero twaje gusanga bikenewe mu baturage. Tony Sunsteng, umukozi ufasha abagana isomero, yibaza icyaba mu gihe bisabye ko akoresha naloxone isanzwe inamenyerewe ku rindi zina rya Narcan. Nashakaga gutekereza ko nashobora kubikora, ariko kandi nshobora gukenera undi muntu wo kumfasha mu gihe naba mbikeneye. Kwishyira ahantu rusange hafi y'abaturage ni nko kubamenyesha ko ari byiza kubikora. Ngendana na Narcan kuko mfite inshuti zibikora, ariko sinibwira ko yakabaye ishyirwa ahahurira abantu benshi kubera ko hari abana n'ibindi bintu. Muri Leta ya Washington bashyizeho ibwiriza ryemerera buri wese guhabwa naloxone. Caleb Banta Green, inzobere mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo kuri kaminuza ya Washington, avuga ko gutuma iboneka kurushaho bizakumira impfu nyinshi. Hari igihamya cyiza dukomeza kubona kenshi, bishoboka cyane ko babona uwabinyoye akarenza urugero, ndetse yewe baba bashobora kubona umubare munini w'abantu nk'aho babinyoye kurenza urugero. Umwaka ushize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu barenga 110 bapfuye bazize ikoreshwa rirenze urugero rya fentanyl. Abantu benshi bamaze kutugeraho batubwira ko babuze abagize imiryango yabo kumenya ko bafite igikoresho cyabafasha gukumira impfu nk'izo. Byabaye ikintu cy'ingenzi ku batugana.
hamwe n'ibiganiro mpaka bibiri byakozwe n'inzobere, zose zigahuriza ku kugira inama ikigo cy'Amerika gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti kwemeza itangwa rya naloxone ritagombereye uruhushya rwa muganga. Imashini nk'iyi vuba aha zishobora kugezwa henshi no mu bindi bigo bihuriramo abantu benshi. Abashakashatsi bavuze ko batahuye ubwoko bwa virusi ya M-Pox bukomeye mu bafite virusi itera SIDA. Igipimo cy'imfu zituruka kuri iyi virusi nshya kiri kuri 15% mu barwayi ba SIDA. Virusi ya M-Pox yahoze izwi nka monkeypox, imaze igihe kinini igaragara mu bihugu byinshi bya Afurika, ariko yatangiye gukwira hirya no hino ku isi mu kwa gatanu k'umwaka ushize, yibasira cyane abagabo baryamana n'abandi bagabo. Hagati ya 38 na 50% by'abarwayi ba M-Pox ku isi babaga baranasanganywe ubwandu bwa virusi ya SIDA, nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bushya bwatangajwe n'ikinyamakuru Lancet. Itsinda mpuzamahanga ry'abaganga ryakoze ubwo bushakashatsi ryasuzumye abantu 382 barwaye SIDA, bakaba baranduye M-Pox mu bihugu 19. Uwo mubare urimo abagera muri 27 bahitanywe n'iyi ndwara, barenga 1/4 cy'abahitanywe n'iyi virusi ku isi yose ubwo yadukaga. Abo baganga batahuye ubwoko bwihariye bukomeye bw'iyi ndwara bise Fulmina M-Pox, yibasira abantu bafite ubwandu bwa virusi itera SIDA. Ibimenyetso byayo birimo ibituri binini biza ku ruhu, ku myanya ndangagitsina, ndetse rimwe na rimwe bikagera no ku bihaha. Ishami rishya ry'ubuvuzi rirakoresha uburyo bwo kurema ahantu hashya mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho mu gufasha abarwayi guhangana n'ububabare budakira, mu kubavura umuhangayiko, yewe burabafasha no mu gihe cyo kubyara. Nk'uko umunyamakuru Mike Sullivan uri i Los Angeles abigarukaho muri iyi nkuru, ubu buryo bw'ubuvuzi buhuriza hamwe ikoranabuhanga rigezweho ubu ndetse n'ubuhanga bumaze igihe kirekire buriho ubwo guhuriza hamwe intekerezo buzwi nka meditation. Kuri iri vuriro umugore arareba amashusho yumva n'amajwi atuje binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa réalité virtuelle. Gukoresha ubuhanga bwo kwiherera no guhuriza hamwe intekerezo meditation bumeze nk'ubw'abihaye Imana baba Buddhiste cyangwa se imigirire y'umwiherero wo kuzirikana ya bamwe mu bakirisitu bitanga ituze. Cya gice cy'ubwonko bwawe gihora kiganira, kikuvugisha, kinashyira ku murongo gahunda, gisa nk'ikiruhutse kikajya mu buryo bwo kuzirikana. Kandi rero icyo VR irimo gukora ni uguha abantu ubu bushobozi bwo guhagarika iryo jwi ry'imbere muri bo. Tom Norris yifashisha iri koranabuhanga mu guhangana n'ububabare budakira abana nabwo. Biha umuntu imbaraga zo kubasha kugenzura ububabare bwe kuruta guhora ujya kureba muganga, kuruta guhora ku miti. Abarwayi basura iyi si yo mu ntekerezo yerekana ibintu nk'ibirimo kuba mu isi ya nyayo hifashishijwe insakazamajwi n'amashusho ya réalité virtuelle. Dushobora kubereka igiti barimo kurema bakizana mu buzima, hanyuma uko umwuka ugenda uha cya giti ubuzima, amababi agatangira kugaragara. Izi porogaramu zifasha abazikoresha gufata urugendo mu buryo bw'intekerezo. Nk'urugero, kuguruka mu kirere, kuguruka hejuru y'isumo ry'amazi, cyangwa hejuru y'ikibaya cya Grand Canyon, cyangwa hejuru ya pariki ya Yellowstone. Uburyo nk'ubu bwagaragayeho gufasha abarwayi kugenzura ububabare. Mu bushakashatsi bw'igeragezwa bwakorewe ku bagore 40 babyara, byagaragaye ko ababukoresheje ububabare bari bafite bwagabanutseho ku kigero gifatika. Ariko kandi ikigo cya leta y'Amerika gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti kivuga ko hakenewe ubushakashatsi bwimbitse kurushaho. Nibyo twari tubafitiye muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zabafasha kumererwa neza n'ibishya biheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, mube hafi y'ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radiyoyacu.com. Mwadukurikira no kuri Facebook na YouTube munyuze kuri VOA Radiyoyacu. Naho ubutaha rero mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze.